I pozdrav svima ljudi, dobro što je klip i ljudi, kao što vidite danas ćemo igrati UFC Iran. Znači ovo je druga epizoda na kanalu UFC Irana, tako da znači ljudi idemo da uzmemo sad malo drva, odnosno ne znam da li je prva epizoda pošto sam u prošloj epizodi snimao klip, ali bez pričanja, odnosno UFC Iran, tako da ne znam da li bi se to računalo kao prva epizoda, ali računat ćemo tako da ovo je druga epizoda UFC Irana, tako da uživajte. Nisam snimao dugo na ovom serveru jer je server jako loš u zadnje vrijeme, ima mnogo loše hitove, tako da idemo da napravimo da napravimo sort, idemo da napravimo pickaxe i ovu, kako se zove, aks, kako već. Idemo da uzmemo još malo drveta. Ok, idemo ovdje. Kao što vidite, uzeo sam sugar cane, evo ovdje na početku klipa, da vidimo da li ima neka ovca nešto za leder ili ima. To nice. Samo kad bi mogao ja da siđem ovdje da ne izgubim damage. Bam, to nice. Inače, ako želite još ovih epizoda, napišite dole u komentaru. Samo da vidim sound, tako. Nice. Da li ima još neka životinja ovdje? Pošto treba će mi još malo hrane. Fuck, ovaj lik mi je uzeo hranu, tako da znači ljudi, trenutno snimamo 720p i ovaj klip će biti u 60 fps-a. Malo mi zalagovalo, ali nema veze. Ok, malo mi FPS. Tako, what the fuck. Malo mi buguje grafička ili šta već. Moram da nagradim još malo rama na kompjuter, pošto imam 2 rama. Tako da idemo da nađemo neki cave. Koji je ovaj? Golf, ovo je ok moj. Leder imam, jeste. Sad mi treba neki cave, dobar cave. Ovo nije cave. Ovo je kao neka rupa. Evo ga ovdje jedan cave. Ovamo nema ništa. Evo su diamondi. Inače ovdje dobijate po 2 diamonda kad iskopate. Uvijek provjeravajte da li ima još negdje još, a ovdje koliko vidim i nema. Tako da nema veze, znači idemo ovdje da pokupimo iron. Tako, idemo ovdje. Inače, da, pišite mi stvarno u komentarima da li još želite ove igrice na kanalu, da znam da li da je snimam, tako da, what the fuck, zašto mi buguje ovoliko grafička? What the fuck, koliko diamonda na jednom mjestu, to je nevjerovatno. Da vidimo sad koliko diamonda imamo, stavit ću da napravim. Ok, imamo za full dia, ja mislim. I think, da vidimo. I tačno full dia, nice. Imamo još 15 minuta, već sam full dia, tako da idemo samo da napravimo još ove iteme. Tako. Inače, trenutno sam cross teamovao, tako da dobro, ovo mi više ništa ne treba. Idemo gore. Tako. Idemo da nađemo neki bolji cave. What the fuck, zašto mi ovoliko buguje? Šta je ovo? Glas. To je tako, na ovoj teksturi vjerojatno nije lepo. Samo da vidim string, ok, šta sam htio? Hrana. Evo je hrana. Da vidimo, ovamo sam bio, idemo sad ovamo. Inače, ovdje na Balkanu slabo snimaju UFC Iran i u prošlom klipu sam dobio negdje oko 300 i nešto pregleda na UFC Iranu, tako da što je prosječno nego
drugi moji klipovi koji imaju po 100 prikaza, tako da idemo da skupimo još iron ovde. Inače, treba bi da nađem neki bolji cave koji ima cave, čini mi se da sam vidio diamonde, koji ima what the fuck, 3 skeleton, ali nema veze da sam ovdje full dia. Ja ne znam zašto mi buguje ovoliko ova grafička, to je nevjerovatno. Nice. What the fuck, koliko zombija. What the fuck, ja ne verujem. Nice, izvuku sam se nekako, ne znam ja kako. I šta je ovo? Nikad ovoliko zombija nije bilo. What the fuck, ja ne verujem. Ovo je prvi gold u ovom klipu. Nice ljudi, ovdje imamo lavu koja nam ne treba. Idemo da pokupimo ove diamonde ovdje. Inače možda je malo, odnosno jeste smoren klip zato što snimam kasno uveče i nadam se da ćemo bar ću se potruditi da vinemo ovaj game, tako da ja stvarno ne znam zašto imam ovako mali FPS. Ok, znači malo sam poboljšao FPS zato što mi mnogo laguje, tako da sad sam na 100 FPS. Nisam još uzeo water bucket, što je također dosta potrebno za UHC run, a i ovako je potrebno, tako da jebi ga. What the fuck, kako se učita ovaj blok. Imamo baš puno diamonda, tako da našli smo i lapis, ali nama treba obsidian da se enchantamo. Ok, ja ću da vidim ovdje da napravim koliko mogu gapova. What the fuck, samo jedan gap. Sad da napravim i ovdje nema ništa, tako da vidim da li ima lik enchanting table, da se ne mučim ja ovdje za džabe ako on ima, tako da ljudi vole nevjerovatno koliko ima diamonda i ovih čudovišta, odnosno zombija i creepera i skeleton, znači sve. Vjerojatno ovdje imamo malo golda što je jako retardirano, znači treba mi još golda. Ok, da izbacimo ove stvari koje nam ne trebaju, znači napravio sam 4 sorde za sharp trojku, tako da ovo je previše irona, tako da znači ljudi pitao me lik da li imam enchanting table, ja sam mogu da napravim, ali on će, tako da sve jedno, samo da budemo enchantovani da bi mogli nešto već da uradimo. Ovamo sam bio, da vidimo gdje ja to nisam bio, gdje nije istraženo. Ok, neki obsidian, lapis imam, ja sada iskopam malo obsidijana zato što nemam šta drugo da radim osim da napravim malo gapova. Ok, imam baš dosta, nisam se nadao da će ovoliko gapova imam, čak i imam više.
nego što sam mislio. Ok. Ok, znači sad ću da iskopam malo 4 obsidijana, da, pošto on nema sugarcane, tako da ok, napravit ćemo ovakvu knjigu, 2 diamonda i evo ga enchantant table. Sad ćemo da se enchantujemo na Berserker protection. Ovo nemamo protection, evo ovdje protection, također protection i ajmo ovdje protection. Neću to da radim. What the fuck, ne dobijem ništa posebno. Da idemo na iron sortu, sharp 1, ali hoću dia. Da li je moguće šta da enchantujem bow? Daj, ajde, daj Bože. Nikako ne dobijem sharpness na sortu. Jebi ga. Dole neki lik jeste. Da stavim ja moj proof of, nisam full. What the fuck, budu se slučajno gaplove. Kako nikako ne dobijam kako se zove, nikako ne dobijam sharpness. Ok, malo prije je bio jedan lik ovamo. Čekam da se enchantuje, da pojedem jedan gapple, pošto sam malo low. Ok, lik mi je dao sharp sword. Da vidimo sad mi gdje ćemo. Idemo da tražimo neke likove, ja nisam napravio, kako se zove. Stavit ćemo ovo ovdje. Gdje je otišao sad ovaj? Jao. Lik je ubio nekog. Ljudi, moram da napravim, kako se zove onaj rod. Idemo sad da se PvP-amo, da nađemo nekog lika. Ok, meni je FPS mnogo loš i ne mogu da igram lepo. Tako da idemo sad, ja mislim da sam nešto poboljšao malo FPS, pošto stvarno ne mogu da igram jako teško. Tako da, gdje su ovi likovi, nema nikog živog, još 160 metara do centra. Da li je moguće da nema nikog? What the fuck, ne mogu sad ni blok da postavim.